na ye ka sunsun sem so ane ye die wo ma ya bini sunsun wo eba boyen eba kire ye nyoma che se united eye na ubetumi ebu no enti ya wada de ye wo ma ya bini sunsun because we believe say we are na ye wo no na hokwa we are na da hokwa de anga yimu bi no ngani epe bi ebe ba ye hu se we are na hokwa se ye da ye so enti warrior prophet ye sofo Gideon full and what yenim haseya he's the only prophet ayasandi warrior abatani dihu because he goes to fight in the spiritual realms and the Jim Crofo be free amane chains or how ni yadim and he sene wabahabia ye be konin chain na ya hwe asase a ye dante sui wo ye obosom wo nkwa wo dien wo ye dien asase ne ye dien na bansan kra ne asande ya akra samani ese ne no yetumi komu ye na ye hwe na o cheche ni mu na e ma nti warrior kwa ba ye mo akwa me just prekese bibia boko de ma say ye adom adawroma ye ho den pa that's right and the time no we this one me yo na and then no ye hwe ya sase ya ye nanti su ya na asase bi wo sa wo ba bibio o asase bi ani ba bi mu ka de odoman kuma de ja and no Elon Musk e discover you know planet no we hu ba ko asase as so as asase say hey asase e bi asa go bie ba bi ala enti ni aye nanti su na wo ba be kan ho ase ya de me ye nanti su na ye be kan ho ase because nipa bia ya asase ma nipa bia ya onyame obo yen na de ye jasase enu nti ne ye wo yen ya asase di ye furuma no nti so yo Kristo ni so yo bosom su ni so ye Muslimi ni ye wo wa asase di wo furuma itimi so ya asase bia ye wu kura mpo no na je anabrofo no omo wo hospital mu twa mu de to dasbi mu ne na say confirm ya ko ye yu e confirm sa yes okay oni pa bia na de bia unya wa brabum na asase ne dema asase ne de yes ade bia obinya wa brabum asase ne de bema ensu asase ne de bema watare ye sen asase ne de ma yen sika kwa ye tunu asase ase ahempa ye sika gold no yeah. Until you can't live without it. Until asase wa bosman Oye nyame. Asase mo ye nyame. Yes, oye nyame. Nyame how like nyame sise. Asase ye nyame because no doma nkoma bo ye no de ye jane so won hwe ye so. Ade bia ye hia no nyame mfa mfire soro mre yen. Asase ndema yen. Ye hia duane ase ye de banchi dua hyefom. Ne nya banchi. Ye de agro betem hyefom. Nya buro bebiri enti na ade bia nipa hia bia no asase ne de mayen enti asase ye nyame ema ye nipa no tefe ye asase ne ma ye asase yes enti asase wo yo ba wo ye mother earth enu enti na ade bia wo de be hyefom no no a multiply ama yeah ba di nipa hye wo de o firi ni mu enti no onsa ma there's no multiplication ye dua de bia fifiri nipa pe na udua na won fifiri yeah nti kire se ye fra sase won se ye so odoma nkoma ebo ade no chi fom no tie no de nwene nipa nti nipa ye firi he ye fra sase mu ne baaye ti ye se ye no tie na nson nti wuwu a no tie be sa akoni no tie mu na nson asa akoni nson nti ye asase ne ma na honhom keke ni dua ye mu ba ye asase ma to nipa bia na su di asase ni wan di asase ni wa bra bo ensi yi yeah because asase so na wote neoma e say ye didi asase ni ni say dey ana ye ti asase a it can be a curse on us say obi wo no mo na woni obi akoye da wo nwore oh yes say be afuo mu akofuo mu ana say ma yes wa bre na wa chi fin kasase wa chi odofo no wa committee what the fin ye den e ka asase ye woniema ye asase e de o haw e de o weni e de apinisie e bre ye nipa so kiase e binum so wa ko jawana no de yakunsu
nsuo gyina homa asase because nsuo da asase so ukwadun so uko sebe toilet gun so ese wa brabo yes ese wa brabo because onipa bi a we spiritual person bi a wo wie sunsun adwuma na nature na January wa yesu adwuma ma ya da universe no with that universe nipa nye nipa bi na ni omo echima omo kunsu ne yes said you how bebra obi wa wachima won tititi mire mu no se ubu won sakura mba yesi won o konfitire umafie first one can so quick o konfitire yes said edu ba bia enka mani panti ukose nsu a wugina konkon no so nwa mu obi akosabra when you menses yes you don't get closer yes eno nti no ye bema na onu oba wabu ne nsa eda nature solitia how like what that way nsi we you said okay yes we are there enku but e be say wo niema ebe mu abraba ye basa ti mema na ma ye sa na ayi nyina yes oba wabu ne nsa de ye ne na ye nko ne ho ento ye sunsun ni pa ko ba wabu ne nsa no kan eni ho kan se wo ye den ko ko ne na nsenya last 3 weeks ni ko Germany ye come old castle no broni bi a online story na chen ye reba bi wo se obi ebu ne nsa ni ho kan se wo ye den ko enter sa ho broni I was shocked broni bi a many again o ka se obi di onipa wo mani bi ebu ne nsa mo enter shop ba bi a ye ko ho nese almost sunsun niema de aduru ba bi o kase ye nroro ye mpaboa ansa ne ewura honom Africa for ne yato ye niema ato akone no nte na grada aka say lack of knowledge my people perish yes ojina humi was omoji sunsun niema ye de edi omuntu bibia nto nkone ye o ja kire bia ne nsem bi o kan ya ne no kwere so yes mo be parish tino abrofo no montu omo niema nto nkone ye omuntu omusunsun niema nto ukọ castle wa yewo alligator pepper wo ho ano mo de sayare omo kire kwan ya no mo de sayare nunum nyina wo ho aburodue nyina wo ho no chameleon nyina wo ho no we video ni nyina de beto TikTok so omo nhwe Africa for ne atu ye niema to akone ene ye bere nte niema bi wo no me no kwase ebisa nyame because emira Moses igbo mpaye no Israel for na eba ne so no ka che ba de say Pharaoh ne dom ba me so o se me di tumi na ma o kita poma no fa ye bibia nsu frɛ me ti drum mire bia odoma ko di bibia ma ye wasase so ba ye munnim de a ye bebre na ye be de enye munnim ye said one day Ghana for ne mpa bisuya ye ti me da ase abrawa na o ma ne korwa so na wo de nam sanity I see. And the Mother Earth wasem any eka ewonia 95.1 so. Na yeka Mother Earth no. Na me de ba be fa galamsey na site because ya repu assassin no papa. Na are there consequences or in the near future and I say because ensually be wo ha esuo brim ensuo ya esuo de ben esuo de ya destroy yes wo nyina no mo ye boso ya to be wom esuo bi ya to be wom ensuo bi ya to be wom and ye tumi a destroy nyina na e won sunsanso e bakuro no so and sometimes be an esuo spirit be a chiri mekro ensuo spirit yes it honhom bi a chiri mekro nti no mo ye ba mo si bank mo de mekro shaw ya honhom bi a chiri mekro enti no do be ka se na na tumi na won nsuo no ma nsori anya den entia wo ebi wo no mom yusu mekro ne yes ade no said the spirit bi wo no mom mepa ho na ye den efi ho no mo timi a capture gold no and I want to be a the apinisie no how ebre wo man so yes the apinisie or how ebre wo man nti no so no enye because no wo say assassin won titi mire mu krompo no say ahemfo to assassin ma wo a wo kwakọ sidanya ye bompa ye wasase so ansa na wo de akuma ye den abofom yes digging fee by name nyina ye ni nti asase de wo respect asase a wo di yi wa bra bo si wi to nipa bia no esese wo sua bi ko ye asase ne ma
Yes. Yes, what he be at soro. Ne him at form. To soro him and he fasano. On an assassin. That reminds me, say one of your birthdays or anniversary, no. Okay, say omode we nkoso hene wo Teacher man one. Okay, say omode ma on you did something on the grounds before yes you were established. I'm sorry, I know see that. I'm sorry and sit down because now you no go area. Baby, I met no now you no go area. Come on for no money say where you no go area. Baby, I would yes, what you mean sit down? Obiantina because I would have what me one only first person matimi atina sa because assassin was a virgin land. Onipa da se ni BNC dan was on tana so da. And no son, does it? Yeah, what idea? Oh, yes, your idea because we call now home. Yes, men me the menu who be. I home and Yama Mahuma, and you chew free one son. Yeah, and near man son, yes, set grounds. And so you see, such a ankles. To Cocotina baby, your idea to see what yet. A dime crowd for hanya, a dear no why you were dining, when you ban what tip dining, a dear no why you were dining. Put me coaching baby, no about was saying. Put me coaching baby, near my would you would have then what to in Amanaka, mattress and that from water pepper. Intisania Manoho. Yentina baby, who coaching baby, you need permission. Answer because then Sassy baby one more. Did you know no cool? On all the agents, and then Sassy baby near my show. And you could sit down, I could see one man, assume dear, wouldn't you be Jabida? Until you be answer, would you and a movie? You soon nipper. Not in Israel for the same. Moses could see the back at saying, Nayentin for Prada and Cassa because when you know Cassa will be a Prada and a Cassa. To assume Moses in Cotian of a country. Only probably you need a spiritual father. In an insane no coffee be spiritual father, no more did you, a man for a man for Israel. But only you need a spiritual father. Soon, because Bible me to say, only Friday need to mention and you couldn't fry any crime. Only never share me. And until Israel for no, Yami Moses so new when you can because no more Tinyamene, oh, Huna dear, Bibi Bawu Hunu, Abrabona ye born, and Yakwa. Bible me to say, and ye no Munam Mojanania. Ye knew a somewhat too for. Ye can't assume too for her and no too for by anybody did it. Ni assume too for. But Walker, no way. Tony Padia was so sorry. Assassin Yendini. Ye dear assassin near. Who got in a baby? Pursue soon, baby. No, ya dear mamma and son baby, I walk cotton and walk cotton at home. No one knew to me what the assassin. Oh, assassin, the water, and I will go see that. What would you see? Project be also. Yes, to do see. Why send was that? Yeah, be obvious in a Gusakan. No, there to be a Sidan, a Gusukan. When you see a crown of the Aquatwas. Sir, and your baby at Tina Bob Brown. And your baby at Tina Eddie. Now, differential assembly was second Kings. 2:19. Was in a chroma for catcher Elisha said, she a cruel DBIF. Was a cruel DBI once again, a DBIF. Ghana assassin a day. Said the Mura Uhuni. Said the Mura Uhuni. Nancy swimming yet, and swimming yet. Assassin Simon, almond yet. Assassin man. Almost no my pony. My Elisha catcher one says, Munda, my you are for. And no deep for Juma. So Uncle Kawa children would do for Uncle Mia Uncle Mia to Aquan children dear chili. Can you go? Or some of my you are for, or some of them you are for. No fun chinning, no fun and chinning moon. Now the brand. Yes. No fear you concerning anyone away if it will be another as I can get it. Because it's a woman who made the Asia Empire woman through. 2 million euros in Bible. I did direction. And until Moses now will face Pharaoh when you know baby I'm on by. No. Because no need soon the banner daily. It is Anna Yana Yeden, a tear. Or catch assassin money no so up, no mapon. Was a mammy you are. No mammy in Chennai. No, ya dear Kushigun, soon men, so let that one on. It's a sign. Until to my brother 1 year, papa. Says you are in Chennai.
ye wo krampo ni amfa nkyene nnuare wa asem to obi amfi sanity Onia 95.1 so any warrior prophet and o studio ha ye hwe asase ya ne eho enoma ewoso I see ye dinani na ye bua na yama ye huse asase na nkasa no oyinyame because nam so oyinyame no ma yisika o ma ye gudie o ma ye nipa hia na asase ne de man benya e wa asase eso ena waso wu a ojo osan ejew back enti asa obi betumi di asase akese ya obi betumi wo yi obi ade no de nsa perform sasase ye tusu ndi wunya ebedi wunya so we obi ade kan kura pese otu na dura asase mu na de be hye o so na no beti afom ana de no otu fam no de ahye wa man onipa bi akonnect to earth akasa bi ne zamu awu earth ne te o earth ne te yes like a better say earth because you fresh asase o hita na da umu ne te onu so wo ya dan prompo na o hia asase anza no nya light we can live with that mother earth no who wo ya dan mu dwia ansa na obenya light no who need energy afra asase ni mu ansa no nya light and on very earth no yes okay se dan kura o si wa won home nkasa no o need asase ansa na kane abam okay ento nipa bia connect to asase ento drum mine bia esese wo sobe na asase kasama wo bompa ye wo pensafo no de agufa no abompa ye wo pe fanta no abompa ye wo hu se obi ye bone na ye srama na ye mfa ye ni nhwe soro wo ye bone no asase so ye de ye ni hwe asase so ne asrama Moses ye bi ma Israel for obi ye bone ne yes ye nhwe soro because asase no wa ye ne bone wo obi akoda wo nwura ma asase no wa ye ne bone so yes obi yira ye hye ne kawa wo ne koda ade a wo yi a nature soro ye was spiritual laws so it's true me yusunsun adwuma ebia onu obi ya akoda wa ba se memua the moment I start to hu adwuma no saade ne be pem me dru be bia e be pem because ye yusunsun adwuma ye the main universe no and the universe na process I so apply we sabda come VFS or the come embassy na process we say na dia bra sana spiritual work ye den etie and say we ye bone na wa ye no wa ye wo asase ne so asase na ebetua wo so ka enti ensira wo soro yesira wo asase ne so that's what mugu sam say or through asase yes and no ye because an yesoro ne form so the asian enti wo ya de anya soro nko anya form ensi wo ye because he na wote form kwani ma wa biane akare ne so hwan de ma asase ne yes emframa kura wo form because wo kosoro emframa ne ho ukosoro wa emframa nye den eni soro efom ha ne mframa ne ye den ewo tie ya sase ne ma tie mpempa bo a Moses fure Israel fo no na wo mo bo ama wo tinye bibia ne kurukoto prakata say before band enko 1 Samuel 7:5 osina Samuel ka say munhia Israel nyina mra Mispa osi munhia Israel nyina na mra Mispa na me bo urade mpa ya me me bo urade mpa ya mam no munya be hia wo ho yes na Samuel fa nsuo hwie gu wo to fa nsuo hwie gu awurade anim na wadi bo adade da no na wo kan no asase ne so say ya ye urade bone na wasrema won to be your bone ya yesrema no yesensuo gu foma srama no yesra so no yesra fom but a different nim because no yensue nyame asem nti obi won no mu a ote asori dem mu a na dwenye ni tu se wo nyame wo ho ana nyame ni ho nyame wo ho ana nyame wo ho obeja asori sisi ya because no eniema asase adifo no ye no omo ye bibi foforo nti uti asori ma no bre eso no nga zo ka sare ko bre yes before you should go Genesis 4 verse 11 no o se na Awurade ka kire Cain say na fe wa dumi wa fira asase ya bie na no wa fira asase ya bie wa no adi wunua mo ja firi won nsam sa wo do asase so a sa wo do asase so awen koso ma wo da ana no ba ye biom wo be yok boni ni asase boni wa asase so ani asase boni wa asase so until you can't live without it
Uyo bibi me te oya ma dia me ma ufie e ma me yo me de be chef for mama ade e chia metia from e be cha simple ah na ziba no be tamale na won o en fa won oni ba bi asase bi ayasa o abroche ko e form o tu sori ade tia form so be tia form de form bi aso ye form ah en so bi ankọgbọ pum warrior sa so na asase bi ajoin ne join o abroche me de be count me de be chef form so ye te ba kotokoto no bubu ni mo wure nyina afri no ade e be che no nsa nyina hu and from the scripture no read it say Abraham ekuni moja na so form. It means say any innocent blood is so. Yeah, that's so for you to know koku obi ani ache won. Enu nti no koku obi ko disika dua unya hoto da ubenyi sika o. But a hoto fa na hoto unya bi da because asase de punish. Ade bia wo de begu asase so no. Ope wo back you. Say de wo de aburo chef for mo a. Was I multiply my own? Some assassin one or solid tia. That's how many papa be buying and a sure to sing. Yes, I'm get one. And you want to say watermelon. Watermelon called shop. Hey, you sure to say Queen. Some one will be up with that in winner. You may one back on about the name shoot down. Hey, the Suraman is sure as a Queen. So there I make one so I until ade bia wo be yasase no obe pay wo back until ye ni asase ni sanity ye ni asase ni mo ya asase ne bone no mo ni asase ni na nia enhire bia asase no wo ma obia no wonsa adwumi aka nti mother earth asase ya na de nti na de ya na da no so yeah because of your ban Ghana for the ya amano woman fa adwo bi ya na because ya no say ya na ye common and to be the boy ya bo atman ti ya de ni mama ya nti no odidi na mano ala for na ni di di na mano baba sase do e no so hema no na sase so kwa himfi a ohene eti eseso ono hema eti asese gwa so ofo ya nti je ti nyame yo ohene ane hema ohene bi ya ohema ti nyame ne hema na wai osoro hema na wai e fo ho no oni na asase ti nyame de ye gya nti ye nipa no wo de ye gya wo bi so bi hwa ye so sa na ti ye enti boni na ye tia no ebi ne say ye be ku innocent nipa bu asase so yes ye di asase ne so dream ya sensuo ya ni nipa da wo nwuram oba bu ne nsa no ne nakoda ene obi yira wa hye ne ka wa so ne koda asase so di tia ene de ye bebele ka na Bible ya asase so di tia obi yire a one ne kokko obi yire a wa wale no one ne koda se wo ya kwankyira enye yi ma wo de obi wa ya kwankyira se enye yi wa bompa ye se wo hu ne ho ano eye sa de so de ene koda da ba yo aso ne koda no anya ne ho ade the problem bro ye was spiritual laws wo ye wo niema wo ya upe bibi afi universe no wa omo fa ma because why you bibi sanity I see enti mo ne nkrofo yire no mo eda munyan nko pebi Leviticus 20 no verse 10 also oberima a ofa oberima bi yire waso oberima ofa oberima bi yire a woni ne yire ne yonko eda no a woni ne yonko da kum na wonkum oberima no oba ara saifo ni nyina what a chrono Bible na niema wo mu but adifo ni ntimi mie bie so nya da enche wonum se ento so dudu utimi ukoto ntu da utimi da petechika ho unim utimi da petechika ho oh what today ento so dudu a tight ya utimi to petechika ho hey there is a warrior organize them agbege Bible ni na ka agbege no mu fo edi ohun beji mu Ese wo toka ho na eno sa sofo na ekonomu ana sa eso de masofo no nim de ode ye so ye sofo pa de wonim de ode ese ode sa ansa ne ye den eye manyame antu di akotehie nneoma waso e oh yes me fanya nko ade a se sunsum ne te ade na eye wo na ye se ukota petishi ba kora na wo ba kotaba eh sa eno de yes eso kotaba because ade di nsuo ye ne ye de nsa ye nye yie da
baby e kire wa na ha ne sane enti Bible no he fan wo kan ye nkire no You show me Deuteronomy 14 verse 22 no sa o se wade wadua ono ba yefuo mu dan fish ye wudua no ntutu so dudu me o se yisu ntutu dudu ebra fa bre Awurade Onyankopɔn ani fa kwa wo be yi se ne din ntena ɛhɔ na fabra ɔse na sɛ ɔkwan no ware wontumi nso ɔse sɛ ɔkwan no ware na wontumi nso nneɛma na wodi ko nyame fie na efiri safa akɔ Awurade Onyankopɔn yi sɛ ɔde ne di bɛto ne wo ntam ware na Awurade Onyankopɔn hyira wa ɛne dan ne sika ɔse de dan ne sika na kyikyiri sika ne kura saa na simu kɔfa akɔ Awurade Onyankopɔn yie no na fa sika ne tɔ adeɛ biara a wo kra akɔndɔ saa ɔnantwi o odwan o ɛne bobensa ne nsa biara ɛyɛ den ɔse de bobensa bia ne ensa bia ano yɛ den sa bɛ na ano yɛ den o se verse ne yɛ den Deuteronomy 14 verse 22 to 28 so en obi be ka say Mose mran atwam ya bi Mose mran ntwam mo because Bible ne ntim firi ho so te ase ya twam enti obi be ka say ya bi ntwam because untwa wuti mfiri wo kwa so ntwam obodi ni nyina wo wo nsa wo nufu wo wuti watwa obi bia firi ho bibia twam ena twam ene de ma da se ntwam ene se ka no fiti nyina se ke twam Yeshua Matthew 5:17. Osimo nsusu sa me besa mbra. Osi mo nsusu sa me besa mbra. Anasa difuo. Mama mesa. Me besa ne ma. Me besa ne ma. Na nokware me semo se. Oso ni asase nyantwa. Atre dua ketwa ba kumpo anasa nsesai ba ku infiri mbra ne mu ntwam. Dabi hwi infiri mbra ne mu ntwam. Ti ya na so fo no okasem. Ayi Moses mbra atwam no. Omo nti Bible ne infiri. Sanity. Na sofo bi entuntum epe na asifie akodeda entuntum pe na asifie akodeda na de akweteshi galon akoma na idie entuntum pe na asifie akodeda na de akweteshi galon akoma na idie ya ko so ye yese niema no wonyame fie ko pe bro de de wonu se ufra honhom a yemfa no nti no yemfra honhom ye de nsefo ne fra honhom o kai Psalm 75 yemfa anointing Debbie ye de nsefo ne fra honhom Psalm 75 no sa wo fra honhom agide e bia no honhom bi di wachi wo hawo if you no fie sasa bi di wachi wo hawo wo ko wodifo ne honom a wo ka frɛ sasa no e bi san san de na wo je wo prekese wo e bia no aye boni bi so ti ase e bia no wo akɔ yetumi bi boni bi ene na wo sɛ wo niema e just your friend ye bisa yeso ni bako ne ba wo ntan a wo si break go matu maju enya ne sa so yes obo no ma o si break matu maju tutuo pay the power jama obua enko because oni bako na wo power jama no wakoye obi bone wakoye tumi bi bone ento oje na wo power le kwa and to me your baby for now kasi we are going to me ne boni the requirements to me ne peno so pa peteche so the man e just so the man pa ponche so the man no je ni bakuni mu e wo do bi ka go tia that's what you do at your yes because me yesunsum nipa me yesunsum tuma what's the results like omo be di adan say the 2000 yes nchire kan fo no nchire kan fo no anka me banka bodyguards nko andi machi that is my binti me ba me nko anu me ba oye wa de so be ya bi free machi abe bo waso mu so ya think am buy ka bodyguards di machi oh there be me nko ame na me ti school bag bo machi ni na mkurum ko me ni obi ka ko fo bi yere e ko yo bi azan ti school bag bo machi ko di gwa nyina sa no ti ye wo so wa bia nko anante ne enwe so yes uni mo dwa de ti se mi be ni bodyguard di gina ni we gina ana na ko wi ade warrior sanity the different ntimi nka no kora nya den enchire yen to nipa bia so hunu no kora pia se wo ti sunsuma se ti nyame ase a ebe ma woni ada ho wabrabo na fanse mako misofo mako ache no se and o se sunsum bi di mechi and afi so free sunsum bi san so just all the akweteshi galon ba ko ana just uko pewi ana yibiba sana me jai prekese na me sofo no
eka se mingo to wi emra na mingo to apetition la me a make what on won't I have a toss it so way so for no pay and yes ka wan kasa ba so for no pay me wo na wo ye wo so yes won ke ka me so to tawa na e be sra no won tawa no so won kota e fa me ho be wo na wo ye wo so yes wo na wo ye wo say be asofu ni nya ya nga o me sa direct ba o mo koye members na be ka me dia me ye ntino dia wo ko ka no ko ka wo dia obeye me dia me ye nti dia wo ka no enye dia wo ka na me te Bible say dream bebre na woni patim na so nyame agina to ne be gina tie nyame entie nipa wo se entie ne honhom na kasa kira safo no enye de mo amotete nkwanche no mo ka because no wo wo tie nkwanche na wo ka do be fa na pa obi kwa wo you should be all Leviticus 12 awo kira ho dwara no wo sa ho awo krampo no wo krampo na se ye dwara wo ba no ansa wo ba no krampo ti na di yie Oti so ba bi nsen no owo a na ho nte nanso se se de nsen bo mu nam tie no na de to so nwotwe no so ba bu ni nsen onim se ne ho nte eni hu kwa so ko ne ho eni me ma no mtafita frema asen jai enye de ba lock be brew oh asem we e de ba lock e be brew amanfo igam e de ba lock be brew hwe ye woni ma bi wo no ma wo ye na hu na fa nkose be yi o so de ye boni nkete bi ni e gaba nkete na kono boni eni eku yen enu ti no bi wa ya de ya enye yi ma no be hu se ono de sade ne na brabo nyina ye basa hu obi ahu si yesi ni monyamfo ni but once the krebi ne kotoko say ye man no anu bomski no yes anu no odi bom no enhu sunsuaso what is e de o how ba because no oba na se ye tumi abosu ni bia wo hu moja e ho na wo firi ba ye ba de gunum se akwala epie fi oba ase o de nanim butu fom ufra ba se ba wo de wanim ebutu fom o fa wanim sei e ma straight ababia wo firi ba ye no e ho na okodi wa no koka adi odi the new state band e be se wono no odi kan aleki ana nyame onim sedie obo ade nyina no oba multiplier se utafiri wo ba se na wo ba no ye na de na hye na due o ma obra bonsi yie da nti sa niema ne de enye ye woni guys no the problem bebre wo bi wono mu a wo ka no wonti o wa bokakore wi a ewiase twa ne ma no afi no wo beji bibie di si yes bibi wo ade aye nye de na ye nye no ye interfere na guys no ya ka omo ebi mu nya o meja ba omo girlfriends no ade omo so o mani bi o so bibire ye gaman so o ma ya ye omo ya o de ntino so yes yes onipa bia no o se prekese onipa bia no se utimi hye ho so so ti asem se utimi hye ho so abrabom o sexual life now learn how to control your sexual life because sex is not a pleasure, sex is covenant. Uno be have sex ya pam and na uni ni ba ko na ye exchange of spirit. And to nipa bia na want me share ne ho so e won sexual life no or tough form or ye mere I have to tough for na for man afi obe wiye no oba wo se ma bin mi kitatumi bra mebo ho ba bra me yese obe wiye ase na obo game on TikTok be wi ase no na teaching sinada ne game no mo bo ate ata bebre ba bo game e o TikTok na to first no oh my baby o do to wi ase nyina tumi ata be ne game no mo bo TikTok okay baba kurosu no hwe to bibia wa bibia oba ande ne ba fom Samson oba ande ne ba fom e ma ye ka tumi a e ma ni kita tumi because oba ya sase sanity enti o study me am isro ma papa e ma de wan isro ma unyim che to class isro ma o so ba nti ni be ma be di dokono kwa oh na mo pa nusi na mo kam ale to otimi obitimi hwe oba ato no de ka akopem oba tumi oba kita ni tumi ketu o because emma aya da bia me ka say ye bo mansa na ye bo mirima sa because ye say asase ye oba ye yibe ma firi he asase mu enti bibie dia dance ye say ye firi emma mu nti no ko oba ho awu nkoto bia ansa na wakọ na ho
okoya ade na okoto obu nkotodwe ansa no akọ ba ho nti oba de okitatu oba ema bebiri we ma nyina kitaboso owro no ho pe na tie si be ma so amba oba owro no ho pe be unti be ma ntimi nya den be me engineer yes and can so say close the door okay say close the door no and I so say bia mami aminro mami aminro na komo na ba na say wo be ro no say jami amero warrior uni made no na office me misa say o ko to tight na the apete gallon no eswa kufo gallon ibi eswa ekwa aya so for no senga bas mo magia omo the bed e ba say Bible plan na draw na Bible no the Bible no this and some more ding now the whole world and some more ding no senior application nti obetumi di application akojina software me what the ba magic what the media petition be ye den e be ye the bomb paye so ti ase obi ho no mo a o the bomb paye so onipa ade anipa yi di betuntu so dudu ni odoma nko a je na asase nye de nhira no wo hwie ade na gu fom wo di timire mu ko ba for de ye hye Udi odwan ko ba fole e hye no udi aduane ko ba fole e hye no ene dufudie nti no omo de ko ba fole ana tofo na se ko gu omo de no mudi ye hye no ye de ma unu se nyame waduane e wodi nyame na aduane ayi odwan na hwe de kan yanko na chiri Christopher nyame aduane e wodi Numbers 28 o se se Israel for na chira won se ma ye de meduane a wo bo oja fo de ema ni hwa hwa mo hwa na mo fam na me nyame na ya kasa no o se odwanti mienu a wodi mu o de baabu bebo anopa ne fa baako bo enumere anti wa nyame aduane a wo pe tini nyame som na ye som na pere kese aye se cross na ye miensa mi gidi se akronfo ne de na ne ni ye den ewum akronfo ne de musa akronfo no mi mienu ne Yesu chom mfini mi gidi se akronfo ne de na ne Christopher ne ye ni because ye ni mu anka se ne ma we yato ni ato abene Isaiah 43 verse 23 no oso wa mbre me o hia fodie nwan na wan fa fodie anhye manimonyam oso wan fa dweta anto ahwede ama wan fa sika anto ahwede amere me na wan ma me fodie srade so amere me na ebo mudi wo boni da wo so a wodi wo boni betu nyam se die no wayɛ manyame twitwa hwede ne fa ku gyam ne gira ho bompa ye ne sre wo doma nkoma se omuwa osoro nkasa na sase ntie se unhu bi free soro bana sase ama ne permission won si da I say play eba efi soro eba na wo ba Ghana wa airport ama won permission na obe return it back sanity I see tinshida kwampa eba esesi asase accept o blessing no ansa ne free soro ye den aba. All right Mariam Efienifie was up me or say, oh, Preke said the pastor has spoiled my mood, but he's sweet pound and what they touch him emoji atum. Oh, how many man? Atum, yes. That's say, lock goodness. I'm a good. What's a first? Ne manum kitikita nkama nketen za chiwawa no omo ne do mo start is again no me hu obabia wo chiwawa yes omo wanzanga manom patafkata flitu omo ne no mo start is again yes e wo ge bi o sankra ma ni oh so no ni juma odi ya no yes ge ne tafrema no tafrema chiwawa adi o juma odi ya no wo no patafkata flitu na ba mi je ni ge yes ya komo ni nchi which am I lie? A lie. Sir, oh, maybe said you are more pair. Oh, boy, a lie. You don't know a lie. Then come and attack and go on. 2 hours. Share. Now you are more pennies.
I do the ice cream Gusumano, ice cream Gusu. On the second man who be so winning baby echo. Yes, yeah, almost 1 moment happening. Almost Patafrata, in 1 year on Gopona, so pet gam mawum. There be an essay or man, no, there be a normal Kaka, Samudia, Mudiano. It's man will be what? Oh, I'm a young woman. Hey, and the gay are going to see here. Juma, talk yes, into a bad cocoa from Winya Babaso. Only the reservoir Winya Babaso. Yes, if it's hard one. Okay, oh, guy, bread. Okay, yeah, him here for lines now. Yeah, Fakos Kaka, warrior, a semi awake king. Sure said the Brenano, a hamano. Hamano, and how open to some no credit and to Sabi. Pimpe was in Pinganga, was in the Gamisan here. Oh, maybe Pimpe, would the Jabba be Jabisha. So, yes, I wouldn't sue them in Suamam. Your number 0556 692 0556 692 Yeah, 5 calls be now Yarapua. Hello. Hello. 0556 692 0556 692 Unia 95.1. So any hello. Yeah. Afternoon. Yet you. Onaya hu. No question at the Bishop Bible to me and Maniko. So we tear dear so yes, and Bible to me. I don't know my phone at the dad woman because you said we are here bomb pie and the first thing you dress is on because I are you. So yes, here we are your bomb pie and the first thing you have to take your drew. Oh boy, I know that's why they know you're fasting. Provide us back from a move. And this out to an among a banner sway. Why? Or the direction, the number ever to Jana. You walk. Question where I come in and say, you want more, only a good day be a chef. Maybe I already good day any chef from no can say me go so. Say a good day I made a chef for me. Made the mammy back prekese. Yeah. Odi 30 years and 35 years as I say, Munya good woman, no idea chef. Yes, Udi 25 who call attempt to cry and to me. Yeah, also good chef. But after 35, the Bimuba say Omuko Yin so. Now Omun to me, a good year chef. Baby, ya bosom, any baby so yaza. Baby, then a bosom, any baby so yaza. But my could be ho, was in his own and be a good year be share. Then 2 billion mean could you man. I as I said, as any of my baby yebi. I got the Kumasin, yes, so yebi. Hey, you will come Kumasa Dada, yes, so yebi. And also see a custom. San can crown or decision it draws him to a coto, you say, when you year woman. Hey, you much, sir. Yeah, hello. Yeah. Evening. OUF 95.1. Look at what we feel, 10 years, 15 years, or getting that crack. But me, with the mania to film out to a solid, okay, okay. What's our night? I was talking about the year. And now we know this, and now the spiritual word in the protest. It's not correct. Maybe this man say because school before that. The government is in the never I'll bet me. You just move but I just as well as go to JJ the one before it. I just come from Yo, yeah, that's a see, we normally a different. We normally a different. Yan Fabi to be encounter, Yan so hello.
Yeah, we didn't baby akase. Frank. So Ediana abeso jao yere so mbele. Aflem. Ufrika free mfie sei. What a fraction. Sina bese. Oyire mom na pepa onya ya ga obejai. Warrior asema make any. Yeah. And money bebre ya WhatsApp me no so ka say oh. Warrior spoil our market. Warrior. Yes, and man mum kwa. Omo yes ano. Omo na be pe o. Omo na. Ye wo body edu be kokko wie no. E na wota from asema no control. O control. O control. O so control. E no wo kra no so control. Da bia wo se nase. Because Warrior first na me enter for me. Ba bi si na say me yesa me so loku me. Wo de na sere no loku. Wona me hu so almost sere no power wo mpa. Yeah, wo de no mo de loku ti a wo de akoro so. Sorry to say rescue. Cross examination. So me ya loku me. No ya cross examination. Ya loku me so wana. Njuo bi free through bogu me so say dem anye yebi. And then influence on bogu so a onso nipa bia say e bo me so. O champions na ewo wo ha. Onipa bia ya spiritual portal no e wo yemu mani. Enti ne honhom ba ye so a on fire tirim. On just sunsuma ba betire so. Sunsum no wa ba betire so. Enti the moment I wode wan no e ba kobom a ensuo no be peti wani mu no. No say you are batalized. Batalized into be call it. Warrior, to me dey ni pa top. Hello, yeah, hello. Yeah. I know that for Diana. Yeah. What was that? You all know more. Yeah. Moses Shania na omuhu nyame wa he because onyame wo ye mframa onyame wo ye honhom enti wodi bibi ma nyame ye se wo hye wodi bibi ma spiritual because spirit bia ye mframa wo tene nka na so hu no so wodi ade ma nyame ye se wo hye ye se wo pe bibi aka kire nyame a na wo ka kire mframa enti no we no a lack of knowledge let us say okọ heaven way Any brain no eko ye dwuma so ti ase we no na ema nyameso ye ya no so ti ase Warrior anti ye rapo apa no na waswe wo no ye susum na days be oh ye sorry no ese so obi akoye dwuma nti ya ye 2 weeks every 2 weeks bia na ya sorry Sunday Debbie every 2 weeks bia na ya so nyame ya doma next 2 weeks na ye sorry ye program yeah, mother nature a bless ye. Mother nature so to me bless. Bless. So yes, nyame kan na waso mo hima ono ne hwa himfie. Yeah, o hima ono ne hwa himfie. What say? Enipa nti sunsum ne amasinta ma ye bre. Nti ye kira sase ne sese ye te ne so no. Si ya ye ne boni bia. On fanche ye. Ti nyame ya domo a next week aye 25th and 26th. Yes, July, yes, 3 o'clock. Now you're pong and you 6 o'clock. Yes, Saturday and Sunday. Friday and Saturday. Yeah, chill what Doman Kuma say. And that's say, I ain't boni beer. One fine chain. And that Saturday, you look in and cheese. I said, why you're abortion? What you see, Obano assassin. Assassin was sorry yet. Assassin ma won san kan de wo pe
eti ni nyina ne ye kan nyina bom obu akotwe ho agu muram yes pem se nu kwa se sofom asase be sori etia ewo muram entwide asase be sori etia ntinyame adoma ye kum na ntwia sere asase ne se ade bia ya ye etia no no onhu yamo ye wi a ne ye de adwere gu nsuom na ye dware ne adwere okra yeah Sani nyame ya mo si na ntwe na ye be reni o se o ne ntwe no ye de ye sacrifice ye wo de ye hye ene ye to bi so ye to bi no bia di ne mono so o to a me ba che o bible ni mo to a o de ade abo wasene no bia awewe ne mono so ye wi a ne de adwere nsuo akodwane nti wo ba fa butabra ye wono ye ne ye ni agore ntutu pepepe da bia nyawe na wo ye man grofo nyina testimonies adanse de prekese aya na wakọ Warrior Prophet TV ewo TikTok and Facebook ne kwhwe adanse ye den egugo Warrior Prophet TV yeah nyame peda ne nse TikTok and Facebook yes adanse de ho no no ba ubebi benya adanse sanity because the you sunsun fie enti sunsun hawa ma ho wo ye normal person e ma ho say ade na ye on anya spiritual infama ho wo spiritual no man yes no na me yes because me sunsun adura ya bo dia ya tutupe ya ye obi bi on your family ya da to am o mo se gbin wo be san to no reverse o me o tupe o dia tuma obi ana tuma me baby o da ho ana ma to abo okoko so quick one name for numbers you should be Exodus 12 osine radichire mo se ni yeron se monfa bosumi nya bosumi iti enya mafi mu bosumi edikan monka nche iza asafunu nyina se wonfa enwanti maako oso wonfa enwanti maako anase onantwie anase nantwie no tini yekum nantwie na se because ye nyina ntimi mfa onyan maako ye nyina ka bu yekum nantwie kese ba osina se fie mu ofo no so obedi dante na a ene e woni ni fipam no monya adekora baako sa osi ogwama wondi da na momfanye anase nantwi a wondi da na momfanye na momfa ni sie nkodu busumi ne da na wonfa mogya ni bi nsra adan a wobedi no apono no anwim sa na woni nam no anadwo nara wonfa jantoto na wonfa apiti nso ye osi munni no amono mu hala momfa nsuo noa sa na momfa jantoto ni tini ne srade ne ye made no na munja bi nsie ama ade ncheso na se bi kama ade cheso a momfa ojanhye na se de munni ni monchechere masene na mopoma nhyehyɛ mo nan na mopoma nkurakura mo nsam na munni ne harso ene awurade twam ya ti de no be ya manyame akasa ma enye pirikiti prakata u betu maju pe tutuo alfa hundie ma alfa hundie ma han ko kwano na wo de alfa hundie me eti obi yiri ni fuano ya de ko alfa hundie wano na wo se wo de alfa hundie na en na wo de liki obi fini turumu nyina uhun frama turumu tanka uhun frama gua ma ofutu o se me alfa hundie no atia ma wo di suma woja oja nda pai enko be bia wanum na na dana dum okay je na wo suma ma na kwani enti no abusia onipa bia ma wani na ho disunsun samudi pe wo sofo a ye real na di na chi na wo mu a na ne ntimi endane so yes ye wo chicha mante wo do ri chicha mante so hwe enkoso hene mini kromo nyina wo nkoso ehene nyame ya domu am every Friday bia me tena say counseling from 6 o'clock to 2 o'clock sir bet me a free Warrior Prophet that was 0248 823 412 0248 823 412 bet me so follow Warrior Prophet on all social media handles Warrior Prophet TV okay yeah mean sure Warrior Prophets and so for them I was saying to Bomodia